Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ke District Legal Services Authority, East Jante Hills District, tingkat ke Jingatray lang ka Office, Deputy Commissioner East Jante Hills District, ka Office of Superintendent of Police, East Jante Hills District, bar ka Office of District Transport Officer, East Jante Hills District, nantaka sige jan, kilapan lang nakakar, rally, halor kapang, safe driving habits. Lasdangnya ke jingya rally, daka jingkawe lama, do Deputy Commissioner, ka East Jante Hills, uba E. Karmalki, baru ba DS Marpanyang Chief Justice Magistrate kam Secretary DLSA. Kini ke jingya rally kelas dang na mukhab, Shadow Bindihati, pat penkut pat ha clearat Higher Secondary School. Hadian ka rally keladon ke jingya lang pensotu pat ba. Halor ke jingdan kam man pikir habanya akali, bat ki kendon, badan kam man bud habanya akali. Kinoisyon benta ki kentup ke Jantia Cycling Forum Jawai, Little Star School, Jantia Eastern College, Riders Tribe from Rimbai, Two Bear Bikers and Tours Association, EGAMSA Clearat, Cement Plants of East Jante Hills District, La Rimbai Indica Association, East Jante Taxi Owners and Driver Association, East Jante Hills District Tourist Taxi Association, kinonya tuk-tuk na Jawai bat Shillong. Hadian ke jinglang pensong tu, Lasam Certificate, Shakin Menjab, Hakajing Kop slogan but essay. Lasam Ri Kusnam Best Customized Car, but Best Customized Bikes. Kum shibenta jo kani karali, la pelong ru ikajing pet penya, yaki kemat ne free medical eye check-up. Shabaro kinawan yashibenta. Shoes on my feet, boots and black rolls, and just for nobody on my street. Follow me on the journey down memory lane. Homie, I go rock or one kill you, showing party with ace money. I don't need to promote violence, no provoke some sort of rivalry. Star fire, but just a bit of my new bike. I float like a butterfly, sting like a bee. Lights up, and I'm the voice of the street. Take away my soul and put me to sleep. Hallelujah, only the truth I will see. I float like a butterfly, sting like a bee. Lights up, and I'm the slogan of talking. Siamba kejengnya kali sini kadang kalong kebat turmur ki habat baik kidangnya ada kali kim padan pembaong i ba lindo kata sense of responsibility ti lingba kini ki program ko akan pesutu sia borok ki pajba banginanya ada kali ngihap long responsible ngihap don kajing kit namadaginya akali hasuro tang kajing ma kadon yangi banyak laraginya kermur hendrei kadon ro kajing ma yakiwei pa ki bayang ki bayat apo suro dingi kerpat yapi borok basoba banyak responsibly tikai kata banyak responsibly punya responsibly ngomot what urte klumar what penher stat kini kilait jongki khamtam kini khna samla ki pendat kilait ki ba lai thojai mundai hangni tambalong bon balang kidan tu neon lights kidan kilait kundo itna ro kami tenang kepen thaba ka tengam suthu ka ega logic ka ba ki pendat ni pe chwe ki brio ki ki pendat at least kadan ki tenang ndai pendat kilait ki bali banalor ka kali
kathabaya kiwei itanat kami itanat te hakai kan High Court of Bulgaria, Justice Murat, Perbuki and Ani Obama, I leave you with this new district, and this is your baby now. Dikata kaliya, jikit ki hanga mata, bangan pet, ba ketingnya kali, kumbawa kecil sini berpelpiak. Dikata sekarang nani brokat, na oh ya biar lebih brokat pada mata ski brokat, but ketika mudu sini, kami penolong ini rally ketika. We ride responsibly. In Norway, the idea behind this rally is that last year when I was posted here, I played that, but kita bukan dilakukan perkara umno main sedang menaik itu tanggal buat tinggi lihat naik sebab sedang ada distribut dengan atrik by August ada kau. Kedua kita berhak kita kedua macam bilang berbahar, kita berdoa mengira. Berkunjung kata kalau di officer serkar di Department of Health, lalu di Deputy Commissioner lalu SP, berhak di Department Heads. Berkomunikasi. Let East Jayapura Hills District Secretariat dan ini kita berusaha berbahar berlagi bahagian district yang kali bokeh di dalam lalu di Barangor. But sekali kita customize vehicle, kita nak provide we see bikers. All of us we have to play a part. We have to be responsible. Mereka kan kulit, mereka kan radio, mereka kan kuat, mereka kan dia metro. Namun tanani amthai la man le ke kamera. Bakumoy so bukan non video iba lamin. But dekni dia itu tamwe dia itu ngi. Dia amthai kan kubautin Norway yang it's humanly impossible. Man perfect dia berokay. Ray hani dan But kinongnya kali badan apa district bedan kan ni kita kuat smart but kita sekolah kumamet kita sekolah di future ni di lawe itu ini ni ke mungkin in soha berbahaya ni kan kuat seberapa belum dibatalkan beberapa kali lepas ni bawa tangan ni berkan lagi jual kalau beliau smart dengan sekolah lain di statistics di badan ni dari study with the World Bank of IBA, India accounts for 11% of global death road accidents. Kita kalau ke statistics kepada pendengar, penterium, pensumpah, apa banyak kali ni belum berada. Nah, one day aku akan dia semua dia ni ada ni profit, but nganet, nak pentungi kita bilang dia. Berasa kita apa tu itu nak kata jadi accident kali. I stand here and I strongly believe that there will be families that have lost their loved ones due to road accidents. Dia lagi kalau ini kepa sofian berjing, but ini perkara kita spare thought itu pada kumana cu digress again. Ni tadi bayar film, latai kenal tu film tu memang story, beri losis kiasi, perbuku juga sama tu, negara uji accident, tidak tahu kita pun hamiru, kita beradu, jadi bayar berfan dia. They spare a thought for those people who've lost their loved ones due to road accidents, due to rash and negligent driving. Jadi sekarang nak naik ni lomba kumpul statistik pemilihan. Iba hapo dia kumba south 4.5 lakh road crashes per annum. She hakashisna south 0.1 lakh accident dilan baja. Nanta kalau dekenya kata kalau san politely di accident man nak kenta 53 road crashes every hour. Nanta kapali bro kani bau beli beliau dua orang cium man sawit hali-hali ini. Buat hari ni supposed to berada tulisan beliau belum kalai lak di beliau tiap, buat kemesan pau lak di beliau timsal negara untuk di accident. Tiba carry on, masuk ke Longest Story.
haka ng Ministry of Road Transport and Highways pag-ipit ni jikhen yung kilap ng Ministry of Road Transport and Highways kumahanyo 0.2% yung kibriyo yang dari accident kita ke age group of 18 to 45 katra ada soursan kita mundur kami ini pun kita age group of 18 to 45 jadi juga dan pun kesenam makin pun kesenam makin contribute ya lagi memang salam society jadi kita bangin hak perhat bangin hak perlu kau di jiwa perhat ini bangin long saya juga adakah beriman pergi dari example di provide ya ibadah di parlok di jalan kita ni kian ngai di provide bangai budaya provide ibadah bertahu ni mentak step itu semua thank you